Dzalika amrullah yafsahillah Allahu latif a'udzu billah ala la'natullahi 'alal kafirin wallahu la yuhibbul mufsidin lima takfuruna bi ayatillah illa liyuta'a bi'iznillah bismillahirrahmanirrahim khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wallahu ya'lam ma tasna'un wallahu ja'ala lakumul arda bisatan inni akhafullaha rabbal alamin kanu yakfuruna bi ayatillah qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha qala kadzalikillahu yamhuru ma yasha inil hukmu illa lillah bismillahirrahmanirrahim wassariqu sama dengan wassariqu wattini wazzaituni biddin wassamai waddarrai waddariyat wattariqu wassabiqu wassabiq wassadaqatu warrabi'atu wannafaqah bisyahidina bittaghina biddalimin warrasikhuna wattaibuna dibaca petunjuknya semua huruf yang bertasydid jika didahului alif lam maka alif lamnya dianggap tidak ada. Jika berhadapan dengan nun harus dibaca dengung ya. Shadaqallahul adzim. Satu-satu.